omo ewo ho papa mame mu akwaba na bibia boko de ngopon Adom de nyame ase Gyaesu we product ben ya we Gyaesu WMP capsules yen ehun komo kakra Gyaesu WNG capsules WNP capsules adwuma ben edikai no beda wase bebre ni sa akonya we na Gyaesu Herbal Clinic asoye a wogana hase na me ana meda no okay na oko UK so a city center ewo metenkensi ne so no clinic ni ba ko wo ho a ho na me wo sisi a okay na yehwe Gyaesu product na enen no Easter break mu no asori afre CAC a convention kase pa wo metenkensi this Easter way until no sa program no me wase mboa Easter program no ye be free health talk and consultation no for free until no one more ewo metenkensi UK London bebia no monkai say Dr. Shedok Abna intra kwa eni CAC asori ema no e be ye nkyerkyere na ya hwe apomudin sania ye betumi ekura ye ho ayi na ubisa me the product no Gyaesu product Ghana Food and Drugs Authority for Agiatum na dwumedi edi ne say yi ehyew strade amaman ene efri honamdue mu nti no de bia no bi wo ho ana ne yem na atim ontumi enja nanan basa na man the body ni na hyehye na ne so bre no ebetumi de yare efeni stroke kra na etumi aba ntunya we bi na the ball ho ban a ebeboa papa na product we product bia ye che wo UK ema CAC asafo man bebre so anya bi nti no me shop bo say yankopon ya Adom na say convention e ba so a ye bebo ho modern se betumi ama omo a omo anya bi no sa time no etumi anya bi sa mo nti wo si eyi show cholesterol no ni ade sa na duma ye ni enti no na say Gyaesu Herbal Clinic mo product abo we ni no Gyaesu Herbal Clinic product more than 20 yo nti na de ye di nkomo afa Gyaesu PNK Gyaesu WNP caps nti WNP ni ye dia waste and purgative yo worms and purgative worms and purgative duema at the same time no moving of flames and yes my best sponsor yenti kwawu no da na mo sponsor Adom kwawu festival kwawu festival denti a Gyaesu Herbal Clinic and the city center acupuncturist wo UK no ye bo machi dom ne say edro we edro bia wo abonten drugstore bia enti no ye ko Easter no ye be didi ye be nom enuane betumi akochokuchoku wo system ni mu a at the end no say ye nya edro bi say e ma na yi ehyew amaman strade ni efi emfemfiri ho a wakoji we ni beba bewie no na fe wa echeko na de yare kra no esan abro enti no ye sponsor Adom TV ko festival program no se na be ya obi abetumi de apomudin pa efiri ho asan aba na eno echi ne so no ya de apomudin pa atena se ye dwumaden because ye didi ye no media de ya yefunu no ehia se ya huhuru mu nti na ne ya pi Gyaesu WMP capsules eno na capsules ba ko pe ne shema na ba ko pe ne shema okay nti fe no one bomb yo unya no ba ko a semedua santem no obehu se wafunu ebom na ebom na kese WMP no oye adwuma oye decongestion exercise na nduane mu na we wonu ma ni kwa so piepio dabi we enwumre a wodidi wi a wokoda no na wanom ba ko okay wonom ba ko a betumi asan nom bi mu age se na wotwe okay na wotwe na se wo de oye matimpa concrete ai wonom ba ko a na wotwe na asan nom ba ko na wotwe na wasan no baako na dwumadi a me ankasa medi ewo London metenkins no city center ho no ye hwe nkrofo bebre enye Ghana fo nko a abrofo nya ba abrofo nya eba ho nti no muti me ka Gyaesu on friend Gyaesu so yo Gyaesu eno anu no nti no na ne se me MS acupuncturist nti no obi a was sciatica pain obi a fertility problem
obi a wo bone problem bibia no oba UK Metenkins ho ana oba clinic ho a ye de mpane ene ijaframa ene capping ye massage ye bibia e wo ho nti no ye baga na de a Gyaesu Herbal clinic ene ye ko UK London Metenkins so a the city center nti na ho na me angasa de this time de me wo a me bo mayenya number no okay na se obi pe no dodo atu a omuso atimi afro me pacho Gyaesu Herbal clinic e wo Abekuma Olebu 6 to 6 down okay Abekuma Olebu 6 to 6 down obetumi afre yen e wo 0244 529398 0244 529398 and say owo UK bebia na pese oba clinic ho eye clinic ankasa eya no bi mu fin se wo se UK na mo wo Gyaesu Herbal clinic ho ana eya no kre TV so na make na no kre e ho na me go school okay me ye medicine acupuncture course e wo UK okay nti no me wie ye no ye wo clinic nke se wo ho nti no se wo pese oba ho a e ho so ye 0744 071 0664 0744 071 0664 and no UK Gyaesu Herbal clinic the city center ho number no has number no na me de atudwa no screen na sekra 0244 529398 0244 529398 Gyaesu Herbal clinic and I ne Dr. Shadrack Nchakwa edi enkomunti emfansi hey se bibia ne hobi oh bibi de mo nkwande bibiri ho ana ye kabako ani emfansori yo tie for madam asese motumi agibre ama yen nda anape oba fefe oso yasen anape na mesem mo se Christ Apostolic Church International wo Ghana hasi mechia obi bia so fo mpanimfo eda no ena mo wo UK so nyina no monkai se convention baso wo Manchester Manchester ye boy echidom wo kwawu no na ye Manchester de no so no convention no baso nti no se na ende bia no Dr. Shadrack Abran intro akwa begibre na afi no yakan apomudi ho nsem na yatumi ahwe kwan a ebefa so a yawe ni bi wo ho a ebetumi esia no obahima we dey sema ba pempacho when we say your body organ no ye wo ba bia ebia no time odi ye adwuma enti no time na mfa say wo kidney e de be ye adwuma ama wo no se wa hu na le sa time no ekoye adwuma wo dey ehye abetena kidney ne so enti no say time no so a we ne be hyeda adomusuko na ya kyerɛkyerɛ se ne obi wo ho na se wo ye night kra wo abrochire a obehu say organ way na wo no o stress no nti ne samre way no there was utumi recovery system no edos nti no nipadua ne ti besi ene ase bibia na ema nipa itumi egina brand no ye be kyerɛkyerɛ akwa ne nyina no na fe no etumi ehu se ne be ye betumi nya pomuden de bia Gyaesu Herbal clinic de say agise wamba otwe ben ye nkwa de yare ya kwa nkro e wo so bia no ye be e de afiri ho amaw ena face so no eba no say honhom a yankopon oboy ho ban pa yes entina ye de ho ahya asoro mu denden no se na ebe ya honhom ne honam ina no ye betumi adie e wa pomudin mo min sure Dr. Nchakwa yeda se papa enti Gyaesu Herbal clinic ene ye Dr. Penny Shadrack Nchakwa edi enkomo no ma men komra for France we chire ye ba e beto aso